أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari niya mga taymanghod ko kami Islam itukbal na to impagsarang sukul iwan pamuji fa Allah Ta'ala karena in Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kita amu imbiyosan waktu bianasin ini amu indumungog dengan mga hilalaungan ilmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sababiat tu in kita niyo suway tuod kita niyo magsarang sukul fa Allah Ta'ala matod dengan mga manusia amin lirap sila hapag dunya nila. Aun dengan mga manusia yaon sila hakabaybayan nila. Maksud aun dengan mga hinang nila hapag dunya nila. Aun dengan mga manusia kaymanan naglalag kabayanan nila. Dengan sababiat tu mga taymanghod ko haaram Islam in kita niyo in pagsarang sukul ta fa Allah Ta'ala hambok kita niyo ding mga kaya taufikan sinallahu ta'ala amuin usalun in waktu na to hakabayaan niya asupaya sadya madawhat na to in rida sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga taymangod kuha kami Islam pangayawaan na mo kamaapan in hambok guro na mo ipatuan Junaid Ustad Junaid Musa na siyasat to imbiya mga kiyadar ataw kanin siya to dimbiya mga naasayin amuin dumihil kanyo pangadjian sa sabab amuin kiyadar kato sinallahu subhanahu wa ta'ala kami murid sinambok guro na muyad to indumihil kanyo insyaallah ta'ala maniutiyo amuin pangadjian deng ha mga nakawa na mo pangadjian deng kanila kiyawa deng ha Qur'an iwan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga taymungod ko kami Islam bihaon indeng ha mga bisarahon na to sababin ini madarantud amuin pagpangasubuhon sin mga sila amuin daran in kasigpitan halak akawiyanan nila mambiya diin ganapan sinallahu subhanahu wa ta'ala in rijiki niya sababin manusia aun waktu bangsaw pa mahalom kasigpitan siya daran-daran in pagpangayo niya fa Allah subhanahu wa ta'ala ando ya Allah ganapilong niya in rijiki mukaku atawakan ya Allah paluhaya in kabuyanan ko ayyuhal ikhwah al-kiram in kita ni mga taymangod ko kami Islam masi tuod limalawag kita ni usim mga sabab amuin biya diin ganapan sinallahu subhanahu wa ta'ala in rijiki na to kaniya nabihawon bisarahon na to indeng hamang asbab al-asbabu allati fi ziyadati ar-rizqi amuin sabab ganapan sinallahu subhanahu wa ta'ala in rijiki niya maong paipon niya الأسباب التي ورد بها نص قرآني أو نبوي صحيح في زيادة الرزق ما تعود ديها mga nasabot halom sing Quran sin Allah Ta'ala nas mga dalil halom sing Quran iwan sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sahihun dayha mga amuin sabab ikaganap sin rizki si manusia wali anna al insan karna im mga manusia bunatu di manusia
in silaini harisun ala hayatihi wa ala rizqihi, in silaini haris, jajahan nila tuod, in kawianan nila di halom sin dunya ini, jajahan nila, iban nasin amo in rizki kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aun din ha mga manusia, sulayan nila tuod, asupaya sadya amo in sumanyang in kawianan nila di halom sin dunya ini. Amo in malayo sila kanafihan nila, in kamiskin, karna inyan, dayha mga sabab, bang imanus siya, malamma in pag-iman niya fa Allahu Ta'ala, aun waktu bang datungan siya kamiskin, inyari, in pamarat saya niya, inyari, dayha mga kasigpitan kaniya, piyasigpit kaniya sinallahu Ta'ala, in kabayanan la. Aun waktu, in manus siya, bang sadya kaingatan niya, in tutumbasan sin mga sila, amo in nagsabar fa Allahu Ta'ala, in bunnal pagdayari mga tayo mga udko akam Islam, kanaa, suwayon kanaa sin tiap-tiap manusia. Ang kanarihay ni mga tayo mga udko akam Islam, ingatun na to, sabab may taon waktu, in manusia, hinama yaju'u wa yad'af. Aun waktu bang saupama in manusia, makananam siya amo in hapdi. Iban na sin lumamma in pamaranan nila, dumatong na papikilan nila, in suway na tuy sila amo in lumagkawianan, asupaya kaubatan in hapdi nila, iban kumusog in pamaranan nila. Dengan sababyat to umat Islam, asupaya mahinang ubat, in mga parkala yato problema sin kakamatawaran manusia, bisarahon na to inday ha mga asbab, sabab, amo in ganapan sinallahu subhanahu wa ta'ala, in rijiki niya. Min hadhihi al-asbab, o min hadhihi al-asbab, kiraatul Qur'an al-Karim. Inday ha mga sabab inilong niya, amo na impanagdaan niya pagbasa sing Qur'an, mahamon niya. Kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo in suway madaraning pagbasa na to sing Qur'an sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aun waktu hazaman na kauna, aun maano siya nakarungog sing parkala ini. Nakarungog siya, amuin, sampay nakaasubo siya pabaran niya, long niya, ma'alakatu qiraatil Qur'anil Karim biziyadatir rizqih. Unulong niya in relation, atawakan parsubpatan, sing pagbasa sing Qur'an al-Karim, amo in ganapan sinallahu subhanahu wa ta'ala in rijiki niya. Unulong ni in parsubpatan atawakan relation, sinyad to in pagbasa sing Qur'an, asupaya kaganapan sinallahu subhanahu wa ta'ala in rijiki niya mong paipon niya. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, hadisin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kiyabaita niya, kiyariwati Bazzar, din kan Anas bin Malik radiyallahu an, law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, innal bayta alladhi yakra'u fihi al-Qur'an yukathiru khayra, wal bayta alladhi la yakra'u fihi al-Qur'an yakillu khayra. Law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, law niya bunal to law niya in bay, amo in pagbasahun halaw niya in Qur'an, tumaudun kaniya in karayawan, ay bimana rijik niya. Bangkaw karilan na sinallahu ta'ala, atawakan kaganapan in rijiki mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, in yan din mga karayawan ng Allah ta'ala. Naam. Ang kanarihay ni mga umat Islam, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang inbay law niya, bunatod law niya inbay, amo in pagbasahun halaw niya in Qur'an, pataurun sinallahu subhanahu wa ta'ala in karayawan niya. Dihay nilang si mga ulama, wa yuwassi'u ala ahlihi, tahjuruhu al-malaika, wa tahjuruhu al-shayatin. Bangin mano siya daran niya biyabasa in Quran, halaw simbay niya, Allah subhanahu wa ta'ala in rijiki atawakan paluhayun, in kawayanan sin ahli niya, sin family niya. Wa tahjuruhu al-malaika, iban humadir ingkatan sin malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pabayan sabab may daranin pagbasa sin Quran halom niya. Iban need ingkatan sin syaitan la'natullah alaihim,
mig ingkatan sin syaitan halom niya sabab may ta'daran pagbasahon sin manusya in Quran halom niya. Illawan niya wal bayt alladhi la yakra'u fihi al-Quran yakillu khaira. Tumiyo isab in rejeki ni atawakan in karayawan niya bang in kaaunan sin bayan di pagbasahon halom niya in Quran tumiyo isab in karayawan niya hiril kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay yudayyiqu ala ahlihi wa yakillu khaira wa tahjuruhu al-malaika wa tahduruhu asyayatin. Pasigpiton atawakan sumigpit ing kabuhianan sin family niya. Tumiyo ing karayawan niya. Mig ing mga malaikat halom bay niya. Iban humadir ing katan sin syaitan halom sin bay niya. Ang kan na mga umat Islam, ing pagbasa sin Quran, ibadat fa Allah Ta'ala. Inyari targhib ka to tanin. Amo inasupaya sumub kita niyo mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in kita niyo in kaaunan nato mabaya kita niyo. Amo in ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in rijiki nato na suway tuod amo in pag-ammalan ta in mga parkala ini basahon nato in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in ini mahinang sabab ikaganap sin rijiki nato ding Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka idha qara'ta al-Quran al-Karim iktarabta min Allah. Bang in kaaunan mo atawakan bunal to din ikaw yan. Bang mo basahon in Quran, bang mo nabasa in Quran, na tanto-tanto in ikaw yan nakasuok na ka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha iktarabta minhu, bang kau nakasuok na fa Allah subhanahu wa ta'ala, iktarabta min ta'atihi. Nakasuok na kau deha mga pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ata'tahu, nabang kau nakapagtaat na fa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan mamarahinarun kaymo amuin paluahon sin Allah subhanahu wa ta'ala in rijiki mo din kaniya. Dengan sabab yat umat Islam, in pagbasa sin Quran, inyari din ha mga sabab ikaganap sinrijiki na to din Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari din ha mga nukta. Awalun nukta fi hadihi nasiha. Inyari panagnaan point. Ati na amoy maksud simbisara na to. Panagnaan point sin nasihat na to mga umat Islam. Inna kira'at al-Quran tuwassi' ar-rizq. Inyari mahinang sabab amuin palwagon sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan yazid ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in rijiki na to sabab sadya sin pagbasa sin Quran. Inikarwa din mga asbab, din mga sabab ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in rijiki na to din kaniya. Amo na in pagsalawat as-salatu ala nabiyyi alayhi salatu wassalam. Amo na in pagsalawat panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mga tayo mangudkua kami Islam. Ayyuhal ikhwa, ahadu ashabi Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa Sumra. Hambok din ha mga sahabat sin Rasulullah alayhi wa sallam. Ingan niya Sumra radiyallahu an. Namong Sumra alam niya, kunna inda nabiyyi alayhi salatu wassalam. إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ما أقرب الأعمال إلى الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الحديث وأداء الأمانة. قلت يا رسول الله زدنا قال صلاة الليل وصوم الهواجر. قلت يا رسول الله زدنا قال كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقرة. Sampai pakai napusan niya. Aun hambok ding hama sahabat sin Rasulullah alaihi wasallam. Namong siya, law niya in kaaunan namo law niya, yung kami hadarat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud yung kami naglilingkod-lingkod. Yung sila naglilingkod-lingkod, hadarat sin Rasulullah alaihi wasallam. Hawak tulaw niya aun di matong hambok usog. Sampay law niya namong pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud na nga pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangasumo niya, ya Rasulullah, unolong niya in sa suok-suok ammal ibadat masuok fa Allah subhanahu wa ta'ala.
Unulong niya. Insabda kanya sin Rasulullah alaihi wasallam, injawab kanya sin Rasulullah alaihi wasallam, amuna in magbisara kaw sin munal, iban itunay mo in mga amanat. Usam pa siya namong, ya Rasulullah, namong inusugya to, ya Rasulullah. Ganapilong niya kamo. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul layl, amunin pagsambahayang sindom, iban na sin sawmul hawajir. In sawmul hawajir, amunin pagpuasa hawak tumapaso. Bihag tumasuk fa Allah subhanahu wa ta'ala. Namong painambok usog yato, ya Rasulullah, zidna. Ganapilong niya kamo. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuna law niya in kathratu dhik, wa salatu aliyya tanfi al-faqrah. Amuna in pagpataod lang niya sin dhikr fa Allah Ta'ala, wassalatu aliyya, iban sin pagsalawat kaku, tanfi al-faqra, napihan niya lang niya in kamiskin. Kanarihay hadis ini mga tayo mo kami Islam, manunjuki in Rasulullah alaihi wasallam, la yantiku anil hawa. Di siya maghimumungan, ba't malingkan, wahideng Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to siya na asubo, unain sa suok-suok na. Amuin amal ibadat fa Allah Ta'ala, nasabot niya in pagsalawat. Maun kaniya, hawak to karumukan ingan niya, tanfi al-faqrah, kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahinang sabab, amuin kanapihan in kamiskin, sabab sin pagsalawat mo para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makawa na to mga pangadyan mga umat Islam, dingha mga sabab, asbab, amuin, mahinang sabab, amuin, ikakanap, sinrujiki na to dahil Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in pagsalawat kaniya. Amo na in pagsalawat, fa Rasulullah alaihi wasallam, karna isyusu na law niya in nakawas sa sing Quran, nakapudji fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban si malawat mon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyan dahil mga sabab, ikakanap kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in rujiki din kaniya. بهذا أنت حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها لون إن إكويا هوقتك وسملوات بنبي محمد صلى الله عليه وسلم تذكر كما له سيبط مسيالون كومبليت دين بكسلوات مبارس الله عليه وسلم تذكر استقامته إبن مبنتو دين بكسلوات مبارس الله عليه وسلم إبن سيبط مريسب إن بكسلوات برس الله عليه وسلم قرنا paglasa mo kanya hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, hubbahu lillah, amin paglasa mo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dihay ni mga umat Islam, fa idha iktadayta bihi wasa Allahu alayka fir rijz, na dihay ni na paluagon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, enrijiki mo din kaniya. Dengan sabab yat umat Islam, inyari ibadat in pagsalawat para sallallahu alaihi wasallam, iban sa suok-suok, amuin amal ibadat fa Allah Ta'ala, amuin pagsalawat kaniya, kaya baita sin Rasulullah alaihi wasallam, mahinang siya amuin makanapi sing kamiskin na to di halong sindon na ini. Ini katunya mga umat Islam, ikatunya adamun nawmi ba'da salati al-fajr. Nari ini kalau baha insyaallah subhanahu wa ta'ala na mapindain kahalan sing kamatawran din mga muslimin al-musallun, matawad din mga manusia bihaon, mapuasin salatul fajr, yanumun. Matawad din mga manusia, din sila to, yanam, at magtug sila. Matug sila, mapuasin fajr. Nainyari din mga, wala din sabsiya hiyaram sa sumagawa, inyari, piyagmarayaw ka to sin aga may Islam, amo insuway kita niyo masibati mapuasin salatul fajr. Dengha mga asbab, amo in ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in rijiki na to, deng kaniya, amo in suway kita niyo di matug mapuasin salatul fajr. Mayta mga tayo mga tuha kami Islam. Mayta. Sabab mayta, kaya mayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya riwati Ahmad, wa fihi Ishaq, iban in hadith ini kabaita si mga sila kaibanan ulama inyari da'if in hadith ini, dan kan Uthman radhiyallahu an long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-subhatu tamna'ur rijz. In pagtuglong niya imana sin subha
Kaya wa siya kalima sabah, amo imay naat, sa inmana sin subha mga tay mga ko akam Islam, alladhi yanam, o alladhi yanamu fi, o ba'da salatil fajr. Inmana sin subha, amo na in pagtug mapuas sin salatul fajr, tam na urids. Mahinang siya parsababan, ikapagang sin rijiki mo dengan Allah Ta'ala. Mahinang siya to sabab. Amo impagangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in rijiki mo. Sabab mayta mga umat Islam, kaya baita sin Rasulullah alaihi wasallam, kaya riwayat ya Abu Ya'la, dan kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, burika li ummati fi bukuriha. Pia pagbarakat law niya ha ummatku, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pia pagbarakat ha ummatku law niya law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi bukuriha, ay bimana panaugon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In barakat ha ummat ko lang sin Rasulullah alaihi wasallam fi bukuriha, hawak to sin may naat. Hawak to sin may naat niya. Ang kanna kita niyo mga umat Islam, suway tuod kita niyo amuin, magbaan-baan ang kanna bang yung kakitaan, matawad din ha mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan asin mga kamanok-manukan ini. Bang may naat na pagkarungukan ta na. In sila ini na maglupad-lupad niya, maksud lumag sila sin kabuyanan nila pagkaon nila. Kaya baita sin Rasulullah alaihi wasallam hatungod sin at tawakkul, aming pagtawakkal fa Allah subhanahu wa ta'ala, biya sin manok-manok long niya, amo in lumupad siya, wayroon lon sin tiyan niya, pagbalik niya papukad niya, naaon na diara niya pagkaon, lapay ni mga ahali niya. Ini ni, mga makawa na to, pangadjian, in kita niyo, bang kita niyo mabaya lumawag sin kabuyanan na to, manaw kita no sin may naat. Karna in ini kawaita sin Rasulullah alaihi wasallam, in barakat, ipagpanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to sin may naat. Hawak to sin may naat. Iban mataod karayawan, doon hawak to yan. Hambok din ha mga ulama, hawla zaman na kauna, hawla Dimashq, ألف أكبر موسعة فقهية 20 جزءا في الفقه تقريبا وأكبر موسوعة في تفسير القرآن الكريم. أو نمبقدها مع علماء زمن نكون حول دمشق nagbaktul siya himinang siya atawakan nag-autor atawakan himinang siya kitab nagbaktul siya kitab dahil ha mga kitab al-fiqh iban na sin tafsir. Ubus in dua kitab ini long niya allafahuma ma bayna as-sa'a ar-rabi'ah sabahan was-sa'a ath-thaminah. Ubus biaktul niya long niya in dua kitab ini hautan sadya long niya sin lisag upat sin may naat iban sin lisag walo sin may naat. Masya Allah. Bang nato biya mga dungdungan marayaw na mustahil biya mga impossible biyan dua kitab dakula na wala nasabot din nga sin dua kitab itu yan tulong niya sa sumagawain niya ri makawa na to pangadjian biya diin amuin nakapagbaktul ambok alim zaman na kauna to halom sadya sin amuin lisag upat hautan sin lisag upat sin may natiwan sin lisag harap palisag walo sin may naat nakapagbaktul siya sin kitab dakula tafsir iwan sin fiqh. Hawak to yan to. Sabab mayta, hawak to yan mga tayo mga kuha kami Islam. Pia pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matawad din mga tawfik. Atawakan insya to kerilan tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to yan mga tayo mga kuha kami Islam. Ipagpanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tawfik. Maun kaniya. Sabab mayta dihay ni mga umat Islam. بين صلاة الفجر وطلوع أو بين صلاة الفجر وطلوع الشمس وقت بركة وتجل ورحمة ورحمة سبب ميتا هاوتا لون سن صلاة الفجر إيوان سن أموين قمعنا إن متسوغا إن يري أموين وقت إبقنا أبنا سن الله سبحانه وتعالى إن بركة إيوان سن رحمتني إيوان كويتا سن رسول الله عليه وسلم dengan mga dengan mga hadith niya كرواية أحمد إمام أحمد لون niya من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح.
kita ni mga umat Islam. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isusulong niya innaka sambahayang long niya sin waktu fajar nakaagad siya sin pagjama'a fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsi. In siya halong parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala hatta yumsi. Iban isusublong niya innaka sambahayang hawaktu sin Aisha nakaagad siya sin jama'a fa huwa fi dhimmatillah hatta yusbih. In siya yan halong parihala siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay na sadya amuin gumawa na yung matasuka atawakan may naat sampay na sadya magmay naat in siya halong parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala in mano siya bang siya parihalaon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in yan ding hama karayawan bang yan ka ganapan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in rijiki mo ding hama minal khair ding hama karayawan ang kanain kita ni mga umat Islam inyari ipagtarghib kato asupaya sadya amo insuban kita ni mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab may tain mano siya daran na sadya amo in limalag sabab amo in bambiya diin ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in rijiki nila aun ding mga mano siya huminang na amo in maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala wang man amo in kaganapan in rijiki sa sumakawain niya to bukun na tumamarahikan nila sabab may piyahal ka nila in pagdunya nila piyahal ka nila in pagdunya nila dahil sin pag-akhirat nila sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyawaita niya hadith in manus siya bang mahal ka na kanya in pagdunya niya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi ibutang hinangon na sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon sin Allah ta'ala in kamiskin dun haot sin dua mata niya ang kana mga umat Islam maangkan na to'y matawd ding mga manusya misan pabiya din in pagdaya nila sabab sin amuin mahal ka kanila in pagdunya nila na miskin na in pangatod nila ha ginhawaran nila misan matawd din alta nila sabab may tawayrun kanaa nila in pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala ghinahu fi qalbihi amunin kanaa hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kanaa in ghina in pagdaya dun halong sin pangatayan nila ay bimana al-qanaa amuin kontento na siya life niya matawd ding mga manusya masanyang misan sila miskin bangin kaaunan sin manusya mahal ka kanya in akhirat na hinangon sin Allah ta'ala in pagdaya dun halong sin pangatayan niya ay bimana al-qanaa kontento siya diin na inikaril kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari pagtarghib ka to mga umat Islam asupaya sadya suban kita ni mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. In ini ding hamang iman in ini ipag amuin panghimati ka to tanyo. In pag-ibadat fa Allah ta'ala may nang sabab ikakanap sin pag amuin ikakanap sin rijiki na to ding kaniya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala in kahinapusan niya mga umat Islam amunin kasusuban si mga sila amin kasubulan amo na in annikah amo na in pag-asawa in pagtiyaon ini sabab mayta in mga manusya bihaon aun waktu bang sila hayna matufakkir aun waktu bang kau tumali na biyan amin mag-asawa na kau na sumud na papikilan mo subhanallah wayron sa inilong niya sin ko mahunit lang ni mag-asawa la kita ni mga umat Islam in wasiat ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aw nambuk waktu sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam azaman na kauna nangasubukan niya hatungod sin bambiya di long niya amuin sumanyang long niya in kabuyanan ko nangasubo para Rasul sallallahu alaihi wasallam magpa-advise mo kaniya, bambiya din long niya sumanyang in kabuyanan ko. Sabab mita, nagkamiskinan na ako ini, nagkasigpitan na in kabuyanan ko. In Rasulullah alaihi wasallam, in sabda kanya sin Rasulullah alaihi wasallam, in jawab kanya sin pangasubo niya, bitan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu niya, iltamisu ar-rizqa bin nikah. Puso alaw niya atawakan kawaa, in rijiki mo din Allah subhanahu wa ta'ala bin nikah, laway hapag nikah. Bukun laway hama siya. Bukun. Sa laway siya ibadat fa Allah ta'ala sabab mayta in mano siya
atat kalahat afabila miyagad siya haaturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadat. Nin pagnikah, iban sin zina, malaggo impyag biddaan nila ini. Nabihaon mga umat Islam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-amay-amay tudka tutani. Bagkita ni mabaya magkasanyangan, hakabuyanan na to di halom sin dunya ini, nakawaan niyo inrijiki niyo halaway hapagnika. Iltamisu ar-rizqa bin nikah. Anta hinama tufakkir an tatazawwaj. Hawakto ini ikaw magtali na ko yan, hawang wakto in mga manusia. Bang sila magtali na biyan, amuin, mabaya sila mag-asawa. Babae marayaw lang na biyan, saliha. Inyari, dahil mga wakto, bangkaw nakatali na simbihat to mga umat Islam, amuin mag-asawa, umasawa ko, babae saliha, nagdarasin agama, antal an marzuk. Inikaw yan mga inikaw yan, yakaw tayo mga agam Islam, inikaw yan, kaya ridjikian na kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab mita, kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kan Aisha radiyallahu anha, tazawwaju an-nisaa fa innahunna ya'tiyannakum bil mal. Pag-asawa kamulong niya, pag-asawa kamulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kan Aisha radiyallahu anha, ina Aisha radiyallahu anha hambuk dengan mga asawa sin Rasulullah alaihi wasallam, amuin kiyabaita sin Rasulullah alaihi wasallam, khud nisfad din ala Aisha radiyallahu anha. Kawaan yulaw niya inhang tunga sin agama, doon ka na Aisha radiyallahu anha. Law sin Aisha, law sin Rasulullah alaihi wasallam, pag-asawa kamulong niya. Pag-asawa kamulong niya, fa innahunna bunnal tuud imma kawawayan, imma nga sila ini, ya'tiyannakum bil mal. In sila'y magdatung dun kanyo in alta. Ya'tiyannakum bil mal. Magdatung ay bimana kakana paninridjikin nyo dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun in maksud mag-asawa kita nyo sumigpiting kawayanan na tula. Bukun. Sa sumagawa mahinang sabab in ini ikasanyang ikasambo sing kawianan sinambog usog. Sumanyang in kawianan na to. Dengan mga farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kawaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, afarman niya ankihu al-ayyama minkum, was-salihin min ibadikum, wa imaikum, ay yakunu fuqara, yugnihum Allah min fadlih. Masya Allah. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kawaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipagtarghib ka to tanyo mga umat Islam. Inyari ipag-encourage ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impag-asawa, impagtiaon, bukon mahinang sabab ikasigpit sing kabuyanan na to, bukon. Sa ilaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag-asawa kamulong niya, ankihu. Pag-asawa kamulong na law sin Allah subhanahu wa ta'ala, was-salihin min ibadikum. Kaya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibadikum, dengan mga ipon nyo, wa imaikum, ipon nyo babae, ay yakunu fukara, misan pa in kaaunan nila laong na in sila ni miskin. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipang-ubat pa mga sila, amuin mabaya na mag-asawa, yugnihum Allahu min fadlih. Pasanyangon na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hakalabyan niya. Dengan hakalabyan niya. Dengan sababyat umat Islam, bukun tuy, indeng ha mga amuin pagtiaon ini, mahinang sabab ikasigpitla, ayaw ka mabuka, yakaw tayo mangod ko agam Islam. Amuin sumud ko paparkala ini, sabab ini, dengan ha mga kawaita, sinallahu subhanahu wa ta'ala, bangkaw makakaos na, amuin, dumil kaw na pa ka, paahali, paasawam, inyari, kaya wajib atawakan amuin suway na ko mag-asawa mga tayo mga tuwa kami Islam. Naam, in asal-asal hukuman si pag-asawa ini mustahab. In siya ini sunnat sin Rasulullah alaihi wasallam. Sa sumagawa, bangkaw amuin makakaos na afdal. Amin suway ko tud mag-asawa sawab mayta mahinang ini sabab amuin ikapagang sin mata na to, iwan sin aurat na to, dengan pagmasyat na to fa Allah subhanahu wa ta'ala, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, law sin Rasulullah alaihi wasallam fi hadithihi as-sahih, law sin Rasulullah alaihi wasallam,
Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Falyatazawwaj. Pag-asawa kam. Ya kamu mga lunggo-lunggo bago mga suhol na bang kamu makakaus na amuin magnafaka. Alba'a. Bang kamu makakaus na simba'a. Falyatazawwaj na pag-asawa na kamu. Ay asawa biyat umat Islam na ingkita niyo ini umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kita niyo, makad kita niyo sin sunnat niya. Asupaya sadya in kita niyo, bang kita niyo mabaya amuin, sumud pasulga sinallahu ta'ala na'am, fala buddaan, na suway wayron to dapat, suway kita niyo makad sin sunnat niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil nga mga amuin, advice ka to, atawakan nasihat ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na bang kita niyo mabaya amuin, numanang, amuin kasanyangan, lumuhay in kawiyanan na to, nasuron na to, sumud kita no haparkala, pagtiyaon insyaallah ta'ala, bang kakausan ta insyaallah subhanahu wa ta'ala. Iban nasin amuin na tugtugon na to, mga tayo mga kami Islam dito na sadya in pagnasihat na to, asal mataw di sabday nga mga sabab, amuin ganapan sinallahu ta'ala, in amuin rijiki na to din kaniya, sa sumagawain niya to, kamaumuhan on waktu ipagbin pagtaykuran na sintay manghud ning kamatawran ning kato tanyo in pagbasa sing Quran in pagamuin on waktu in kita nung magtug na kita nung masul magtug na kita nung mapuasin fajar on waktu pagkarungkan na to ingan sin Rasulullah alaihi wasallam on waktu na di na kita nung magsalawat para Rasulullah alaihi wasallam in ini ding mga kawaita sin Rasulullah alaihi wasallam iban na sin pagnikah matawd pa ding mga amuin sabab ikakanap sinrijiki na to ding Allah subhanahu wa ta'ala pangman amuin makawa na to pangadjian in mga nawisara na to atawakan amuin nawangkil na to mga nasihat kain na to insyaallah subhanahu wa ta'ala pangman magbumpaat ka to tanim in nasihat haindoon iman papagbarakatun ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in kawianan na to iban nasin amuin bangman sumub ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in rijiki na to halal insyaallah subhanahu wa ta'ala wa qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.